imam utisak da je Laza Kostić svoj zenit svoje slave i svoje recepcije, vrhunac recepcije, doživio u 20. veku. Knjiga profesora Dragiše Živkovića, velikog znalca Laze Kostića, to smem za njega da kažem, za mnoge druge ne bih to ponovio, uključujući tu i sebe. Laza Kostić, pesnik 20. veka, ovdje je najtačnije odstala neobičnu sudbinu uspona i padova Laze Kostića u srpskoj i vernoj i političkoj istoriji. Zaista je sjaj Laze Kostića. Laza Kostić je zablistao punim sjajem u 20. veku, u kome je poživeo samo 10 godina. Ova knjiga pak uglavnom ima Lazu Kostića iz 19. veka. Život velikog čovjeka kao što je Laza Kostić velikim delom nam je u tami, nepoznat. Oni zanešenjaci, poput Vinavera i mnogih drugih, a koga sve Laza Kostić nije zanosio i zaneo, počeo od pesnika, književnika, slikara, muzičara, glumaca, političara, državnika, da ne nabrajam dalje. Ne bih izostavio tu ni univerzitetske profesore, mada nisam siguran da su oni najbolji čitaoci i tumači Laze Kostića. U knjizi profesora Vujadina Milanovića to se osjeća. Ova knjiga je ograničila se na jedan presek, dve sfere, gde se seče šekspirologija sa kosmičologijom. Obe sfere su izuzetno opasne za istraživača. Profesor Vujadin Milanović spada u one retke posvećenike koje su predano, istrajno i uporno trudili oko tajni Laze Kostića. Šekspirologija je okean. To znaju svi oni koji su tome posvetili svoj kratki život. Jer Šekspirovo delo duže je od čitavih epoha prostranije. I Laza Kostić je stvorio, postoji jedan beskonačni Laza Kostić, koji je stvorio ogromno i raznovrsno delo. Mnogo je tajni oko imena, lika i dela Laze Kostića, neke od njih će ostati i dalje neotkrivene. No, reč je o ovoj knjizi, o Lazi Kostiću, postoji uvek opasnost da se izgubite u okeanu. Moramo se čuvati od toga. Ja bih želeo samo jednu činjenicu u svemu sudeći Laza Kostić je izuzetan po mnogo čemu neponovljiv i nepodraživ. Armija Epigona trči za njim, ali mogu ga oponašati samo u spoljnom manijeru. U najdubljoj suštini Laze Kostića on neponovljiv, ko što je i Šekspir jedan i malo. Profesor Vujadin Milanović to sjajno ističe kada brani Lazu od statusa Šekspiromana, diletanta i šarlatana, slika koju mu je univerzitetska kritika onoga doba ograničena, kao i svaki drugo, što ima svoje predrasude i ograničenja, uličena, međutim, u bardovima kritike Uspjeriću, Mediću i Bogdanu Popoviću. To nisu bili usamljeni, gotovo ceo taj ešelon sjajnih naših kritičara.
namaklo mu je epitet šarlatana i neodgovornog čoveka koji, eto, čak ni engleski ne zna kako bi trebalo. Sad, znate šta, problem je vrlo ozbiljan. Mislim, pravde radi, a Laza se uvek zalagala za pravdu, treba reći da je Lazi engleski tek na 4. mjestu, kao strani jezik. Tek, dobro, ne računamo tu srpski, koji je Lazi također bio na neki način, njegov materni jezik, polje za istraživanje, dakle, izvesni strani jezik. Dakle, a Šekspir mu je bio kao afinitet na prvom mjestu. Tu ima izvesne, i profesor Milanović divno to i nepotkupljivo ukazuje, izvesne disproporcije između Lazine jezičke spreme i Lazine vezanosti njegovog odnosa prema Šekspiru, Laze Kostića. Koliko Laze Kostića prepeve Šekspira posmatramo kao umetničke, a ne egzaktne kako je to tražio Bogdan Popović i drugi specijalisti onoga doba, onda je Laza svakako bliži duhu Šekspira nego njegovi univerzitetski kritičari. Knjiga je možda bit ću samo za 2 vrste čitalaca. Za Šekspiromane, kakvih među nama ima jako malo, stvarnih, znam. I za Kostićevce, kakvih ima malo više, bojim se vrlo malo pravih Kostićevaca. Jer biti pravi Kostićevac, gospodo, dame i gospodo, izuzetno je teško. Zašto? Jednostavno, to mogu iz svog ličnog iskustva, nismo mu dorasli. Još po jednoj stvari, ova knjiga je neobična i izuzetna. Znate, danas u srpskom narodu, kada se izgovori i pomene ime Laze Kostića, prva pomisla, da, Santa Maria della Salute, koja zvoni u svim dušama srpskim. Ako sam dobro zapamtio, u ovoj knjizi, ova je knjiga napisana bez pogleda na Santa Maria della Salute. Da. Trebalo je mnogo snage i samodiscipline, pa da se ograniči Laza Kostić na dramatičara i na predmet samo Šekspira. Meni se čini da je to vremena, jer kod Laze Kostića uvek postoji opasnost da se rasplinemo i da se izgubimo u beskonačnom razvoju. Zahvaljujući izvesnoj engleskoj disciplini, ko to provejava neka engleska škola kod profesora Vojadina Milanovića, Laza ostao je vezan za taj predmet i Laza Kostić, pesnik, je ostao, tako reći, pomalo u senci, a njegovo pesničko delo je možda ono po čemu će Laza Kostić ostati da traje u našem narodu, mnogo manje kao dramatičar, mnogo manje kao glumac, još manje, nažalost, kao novinar i veliki rodovi srpski. A da ne bih odužio, evo, ima 3 dela u ovoj knjizi. Jedan je deo sama analiza Laza Kostića prevoda, odnosno istorijat, od Bogdana Popovića pa ide do Svetozara Petrovića, ako sam dobro našao. Srednji deo knjige je posvećen, date izbor iz prevoda Laze Kostića.
I treći deo je za mene najbolji i najinteresantniji završni deo. Laza Kostić, kritičar Šekspira i šekspirologije, gde se profesor Milanović Bujarin pokazao kao nepristrasan naučnik, kao afirmator Laze Kostić, kao čovjek koji ne robuje kultu i autoritetima. Naći ćete tu otklone od mnogih ispravke, mnogih grešaka koje su postali deo naše vulgate. Greške koje se kao vulgata provlače u svakodnevnom životu. Kad smo na tlu i terenu Laze Kostića, uvek postoji opasnost da pogrešimo, da se prevarimo i da ne znamo tačno istinu. Mislim da je to bilo jasno i profesoru Milanoviću da se toga držao. I to je vrlina i vrednost, jedna vrlina i vrednost ove knjige. Mislim da nije kasno da se o njoj danas govori. Uopšte neće biti kasno nikada kada se uzme reč i govori o Lazi Kostiću, da se i ovdje. Čak držim, bez hiperboličnog kompleksa, da je možda ovo poslednja velika sinteza o Lazi Kostiću u našoj kritici. Voleo bih da se prevarim, ali bojim se da je tako.